Incessant heavy rainfall accompanied by lightning and thunderstorms on Saturday night caused significant damage to the residents of Bishudeb Debbarma in Twisa Rangchak Kami under the Mandwi RD Block. The homeowner reported the torrential rainfall and a severe lightning storm on Saturday night damaged the electrical box and structural walls of the house, resulting in injuries to two individuals. Tam khoti khan ni ani thangka fan thangka fridge thangka tai ba current kham thangma kya ajura khorab se toman nogo adra sungsa jina tong nogo kep da sago dukman kha ami dukma khata tam boro boro dukman kha oro kharo doko chong masa toy hamli ya borma yang botho botho ya ko ma moli khata bono ganin buru bono bo nokan thang ne ma ba chen ko ja borma yang ja bono ma moli kha khoro khalang la kya prai ada gonta 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা hero tong khana cho doctor ko thang nang liya doctor klang li ya oro no yak me mol la kha ba jong phaye khoro khalang la kya ye tru tru ham ka wa ho ho thang wa ti wa ka jo ba ri sau boi wa tu ma jang ma ya ti pherang ko kha ka hor bai hor nang ko sau ka ba tlang la le oro muthung la yi halang ei pok sai ma hai ton khata hen du cha thang kana the fish to thang jak kai nong ni ma ni bu pa la lok thang ma kya pala kong ni phari thama ka dur dur asu pala krak si nga wal bo thaka ko yang wai thaka ko yang bising thaka obo to yang ti thaka obo yang ti thaka wal ko yang thaka su Reported by Malin from Mandwi, Chini, Khorang.